ngiyangibingelela abantwana bethu sikhulu isizwe kanjalo. Amen. Kwenze isabatha yesibili siphathela umfundisi Ndumo wakhona lapha enkosini. Abefundisi abavangeli abashumayeli abakhokheli ebandla lonke indlela abantwana benkosi la inkukhu khona ngedwa ngiyasa mina ngedwa engisondele kakhulu emlilweni ovuthayo. Ngiyacela ezulwini ukuba uNkulunkulu amkhumbule konke okufanele abantwana bakhe kube yikhona kuphela. Ngiyamisa ezulwini ngesibabelelo sekhulu namashumi ayisishiyagalombili 108.
Khuluma othandwa nguwe. Kepha kungaba okuthandwa yimi, kepha ngicela ungene kimi uNkulunkulu. Ngikhulume ngengikubonile nengikuzwile. Sembo ingcwele emthetheleli, ngicela la ngiguqe khona ngithethelele. Lapho ngone khona nala ngishayise khona, kuze abantu bezwe izwi lami. Wena uNkulunkulu usithethelele, sisebuhleni wathi sonke uyasithethelela kona kwethu. Ngakubona ukuthi impela uNkulunkulu umthethelele. Ngaqhubeka ngalo ngibhekile, Nkosi yamakhosi. Kuyahlupha ukuba yedliwa. Epha ngiyacela incwadi yamazwi ahlakaniphileko. 24 verse 17, 18, 19, 29. Angiphe kwabantu. Ibukile nalapho Nkosi. Abanye sebehleli ngaphandle. Kubonakala ukuthi abazokubuya phansi kwakho. Kodwa Nkosi wena wakhuluma wathi ngicela babuye. Nkosi yamakhosi, ngibonile lo khuluma uthi thethelela nami. Babila Nkosi njengoba sinabo kwamanje apha. Stella with 24, 17, 18, 19, 24. Una uJehova abone. Ungajabuli. Isitha sakho. Siwa inhliziyo yakho ayingekhaya. Musa ukujabula uma ubona isitha sakho siqhubeka sishona phansi emgodini, bese wena ungacabanga ukuthi lo muntu ungamkhipha kanjani. Ekuqhubekeni kwakho, lapho ekuqhubekeni kwakho funa indlela yokusihlakula ukuthi ungene kanjani lo muntu uNkulunkulu so. Yenze uNkulunkulu uma ujabula bese engathokozi ngawe kube emehlweni kaNkulunkulu unyazwezu. Bese thelisa ulaka komunye othi asibekise kuwambathise wena.
Ungakatazi ngenxa yamabi. Musuyikataza ngalona omunye oseceleni, kodwa wena qinisela ubheke uNkulunkulu, ubambelele uye phambili. Ungabi namona, musuba nomona, noma umuntu angaziphaga kanjani la esontweni enkonzweni, wena myeke okwakhe uNkulunkulu owaziyo ngayo. Ngokuba akubakhona umvuzo kuwo amasinda. Lapho-ke uyisikhwapha sikusaba thina, njengoba ngimncinyane nje ngimfitshane nokuba mfitshane, ngizokothola phela uyabonakala uyidlakela. Ungabake namandla phekwami, ngoba uNkulunkulu uzothi ukuphela ngokuthi udlala ngomunye, ngoba umbone engenamandla. Isibani sabantu yena ngobubi bakho kwamphelela uNkulunkulu oyabona ukuthi lo muntu akafanele. Ndodana yami, mesaba uJehova nenkosi. Mina nawe kaJehova nenkosi. Ungasabani nabo abaguqukayo. Laba sinabo abaguqukayo namhlanje uyile nhlobo kusasa abakwazi ukuhleka uma uhlangana kuye uyadina. Sawubona. Adlule angavezi ezinye nje kancane noma kuhlekwa kumnandi akakwazi ukujabula. Angazike endlini kwakhe ey'nganeni zakhe kumakoti wakhe noma kungakhi ujabule uma kunjani uma engahleki noma linila. Ngokuba insithakalo yabo iyovuka masinya. Nobhudiswa kwabo bobabili ubani okwaziona. Bantwana benkosi, linda uNkulunkulu ukuthi uthini ngey'khathi zonke. Masuba wena namandla angaphekwa kwenza. Ukhona uNkulunkulu, bakhona abagqotshiweyo amalungu enkosi. Uma omunye ona komunye bengakwazi ukuthi bathethelelane, hamba uyobika kumshumayeli. Kuzokhuphuka kancane kancane kuze kufike nakumfundisi. Kufanele kuphele ukubanga kwenu kungaze kufike kuNkulunkulu. Mphetheleli, ngikubonile uNkulunkulu wethu. Ngihamba noNgubane ihlele ekuseni, izwe lakithi lidahana ngey'khathi. Kepha wawungakahlali yawukhona Nkosi yamakhosi, wathi uma ufika sisebenza ngalena ephalamende, wafika sise phambi komnyango, wafike wathi hhayi nihlalele la mnyango nibonile umnyango lo. Uthe mase kunjalo ngesikhathi ukhuluma uNkulunkulu wethu kwagabha isisu, ngafikelwa indawo yokuthi angathi ngahamba ngiyekuchithekela. Kwakha ngikhipha amanzi, kwafika konke nje ngesikhathi esisodwa. Hawu uNkulunkulu. Kuphela thina fanele sikhale
nami angithanda. Ngiyakhumbula ngakithi uShembe ukhetha nje abazwayo noma ukhetha nje bona laba asekade bakhona khona. Ngathi ngena kulokholwa ngayitshela ukuthi hayi uwakhetha uShembe kodwa kasiyo le nto ayi abangichaza ngayo ngabona sengifikile ukuthi njengoba kukhuluma ngoShembe ikhona kona sathi sihamba sibheke eMnambithi sigibele ebhenini ngemuva lapha khona amabhodlela bathi nawo lawo uphuzwa yathetha imoto emkhatheni omkhulu lapha yayamudlula uyensumayo khona umkhathi omkhulu ophuzwe kwethempeli enjalo uxolo yathetha ngathi ngingabanye othisha inteko ihleka ngase ngithi ngizoke ngibone ukuthi uShembe ngempela uyilokhu unabakuhlobo noma ukhetha abanye nje bathi uma ngimemeza sasinomshumayeli uMadondo phakathi kuleyo moto othisha namanje othisha omkhulu yakusetha ngamemeza okokuqala okwesibili ngamemeza ngangena naye okwesithathu sasimemeza uyena muntu engangihleli naye noma ngifunda noma sesesikoleni ngabuye ngaba naye yasetha samemeza yasidinga imoto iwo lomkhathi omkhulu yaphenduka angazi yabambeka kanjani kodwa uShembe ngoba wayesebiziwe wayibamba akekho noyedwa walimala uma kufanele kuphume ngaba uqala ukuphuma kule moto angithukanga ndawo akhona mnyoko owenzeka kimi ngabe sengibavulela ngibakhipha bona uNkulunkulu wethu uNkulunkulu akakho nawe uNkulunkulu okhokho bethu wonke umuntu sengathi ngathi bayicabanga acabange ngoNkulunkulu wabo oShembe ucabange ngabanye onkulunkulu ukhona phakathi kwethu ngiyakhuluma ngesabatha edlule ngathi hayi amaphansi awamemezeli kwenzayo imeya zonke azithi uma khuluma zikhulume kubantu esihlangana nabo esibaxoxayo zikhulume ngoShembe ngoba uma zizakhuluma ngoShembe zizophelela umbuso amen ayikho enye indlela uma ufaka uShembe ufaka okupheleleka kodwa uma ushada ngoShembe unelutho uma ufika lapha emafini thempeli kuze kufike lapha kodwa khona usethi umvangeli udubazana sisekuseni umvangeli obe umshumayeli ngaphambi kwami udubaza uthi-ke hamba uye laphaya hamba nalo mshumayeli unjilo uthi khona azokutshela khona ngathatha i-exercise lami umahlobo ethi angifunde i-exercise mina nalo iphupho ngathatha i-exercise lami ngashona kuyo ngiyafika lapha uyangitshela uthi wasemafini wena ngithi yebo uthi ngizasiza nenkosi inyanga yezulu emafini uthi okwenzeka lapho ngangingakaze ngikubone ndawo uthi inkosi yayihola imoto zonke uthi yathi uma ingene ethempelini yaseyihlala lapha emafini phansi kwesihlahla njengoba ihleli phansi kwesihlahla uthi ngaleso sikhathi kwaqhamuka imbuzi zihola ifongo uthi uma ihola lefongo yeza enkosini inyanga yezulu yafike yayizungeza uthi yanuka inkosi inyanga yezulu yayinuka yayizungeza zimile lezi ezinye imbuzi uthi yasuka lapho yayihola ishona esukela
sikhuluma ngoNkulunkulu wethu wathi uma efika ethempelini lamafini wathi awu neyakhula ubaba ahamba khona eyoshumayela ubaba mkhulu uthi wahamba la phezulu emafini yasithi inkosi kusemafini bathi ahamba noDosa manje usalwa ngekho ungamfuna yini omunye uNkulunkulu uzomfuna phansi kwesihlahla ufuneke kodwa ushembe uyena uNkulunkulu wabamnyama ngiyabuka isizwe sakithi siyathanda izinto okungenzeka angajabula kabi mina ngifika kule nkonzo ngathi uma ngifika ngabuka ngathi hawu nakhuko kwakithi kanti ngangene kwelinye engakaze ngibhabhadile bathi uma ifika umfundisi wakhona kodwa hhayi ayifakwa le nto isikhumba esandleni isiphandla ngathi hawu awukanti ngilahlekile ngathi ngeke ngiyasuka la ngagcina ngalelo langa ngasuka ngalinda kodwa kwathi ngilindile uManazaretha uNkulunkulu shela ngaphathisa u-20 randi awu ngiyaxolisa u-20 cent ngiyawazi 20 cent omhlophe hayi omnyama ngaphathisa u-20 cent ngathi ngicelele kuNkulunkulu ukuthi ngicela ukuphasa uStandard 10 matric ugrade 12 ngathi ngicela ukuphasa uma sengibhala ngibhale kahle wahamba naye umkhokheli bangubane wathi uma ebuya wathi izile nkosi kuthe inkosi ikusile ngavuma ngoba wathi wothi ameni ngathi ameni ngangazi ukuthi ikhulunywa ngani lafika usuku noma ikhathi zama-exam ngabhala kodwa isifundo noma ngangibona ezinye ukuthi ngiphasile kodwa ngathi uma ngibhala i-mathematics ngibalo ngabhala ngase ngikhipha isimboli ngatshela mina ukuthi ngizothola isimboli ethile wathi ubuya lePitoli base kusho ukuthi nebala uthole yona le simboli uManazaretha uNkulunkulu sena bathi mase kusonga bonke sepheleliswa hayi kwathola ukuthi ngiphasile na ngizomfuna phi-ke uNkulunkulu ngizokhuluma ngengikwaziyo nengikuzwile ngoba ushade ukhona uNkulunkulu ngey'khathi uphakathi kwethu masithi uma senza sazi singenzi nje sakhuluma noma yini ngithe ngibukabuka lana ngashaya uvalo inkosi yabakosi nakafika ngabona ngathi uHlembe usephakathi uma ngikhamba uManazaretha hawu uHlembe uNkulunkulu ayikho into efana nayo noma ngayiqala yiphi le ngaba khona ngikhanya ngoMnazaretha noma ngabe ukhulunywa phi la kukhulunywa khona ngithi ukhona uHlembe hawu ngishiye kancane ngiyithethere laphaya ngelinye ilanga itingike nathi imoto sengiyahamba ngiya ngalena eThandaza lapho umfundisi uMdiyakho ayengishumela khona uma ngifika khona ngiyafika esizweni amadondo banginika inkonzo
sengiyakhuluma ngiyaqeda mase singaphandle bathi yabona mthumeli mdla uphuma nikhingika nemoto into yenze kwaqhamuka sathula komunye umuntu uthi kwaqhamuka ikhumbi ebomvu phezulu ilekhuza indiza iya lana nikhingika khona ngemoto yesibhala ukuthi December is the way bayayazi abaningi leyo khumbi yathi uma ikhingika uthi wayaleyo khumbi wayiza lapho ukodwa yona yancedisa uthembo ikhona enye inkonzo engazisa ikhumbi phezulu ikhona enye inkonzo khona la emhlabeni engakwazi ukuthi ibonwe itimela phezulu bombela kasitimela sihole isitimela sakho nguwe kuphela umholi wakho yazezulu usukhona yanxusa nkosi yamakhosi sikhumbule uqede nkosi yamakhosi uphuze usidakwa ingane zethu nkosi yamakhosi iqinile ucela nkosi yamakhosi uyibambe ngizabona zinhlonipha ngizele ngiyacela nkosi uzungayidedeli cela ufake esibani sakho landele njalo kodwa uma saphela lokhu ezweni ingane zingafiki Siyabonga amazwi ukuthi umfundisi wenkosi inkosi zokusiza. Siyivala inkonzo yesabelelo isabelelo samakhulu amabili. Dr. Ismail Danini wasizazi wale isabelelo.